wena ungumngani wami lokho akusoze kwashintsha ngoba wena ungumngani wami yeah wena ungumngani wami lokho akusoze kwashintsha ngoba wena ungumngani wami yeah mngani mngani wena ungumngani wami futhi akusoze kwashintsha awumngani mngani wena ungumngani wami futhi angisoze ngakushiya athi ngikhulume ngomngani wami ngikhulume ngentwana yami batshele ngeskim sami batshele ngolova wami athi ngikhulume ngomngani wami ngikhulume ngentwana yami batshele ngeskim sami batshele ngolova wami wena uhlobo lomngane olungashintshi uhlobo lomngane ongesekayo wena ungumngani wami futhi lokho akusoze kwashintsha wena ungumngani wami lokho akusoze kwashintsha ngoba wena ungumngani wami yeah mngani mngani wena ungumngani wami futhi akusoze kwashintsha awumngani mngani wena ungumngani wami futhi angisoze ngakushiya wabe kunyaka ka-2020 besifika sonke esikoleni futhi sikolana nokubonana sizofunda eklasini elodwa ngenhlahla sahlala sonke besibonisana noma kufundiswa sibhala futhi besiphasa noma nani nothisha besithemba ngisho emakhaya bebesazi ngoba sonke isikhathi sindawonye mina ngibatshela ngestori sami ngoba wena ungumngani wami wena ungumngani wami lokho akusoze kwashintsha ngoba wena ungumngani wami